predsjednik kluba Vojvodina. Danas najavljujemo utakmicu 26. kola Superlige Srbije između Metalca iz Gornjeg Milanovca i Vojvodine. Utakmica se igra u ponedeljak, 13. marta u Gornjem Milanovcu na stadionu Metalca sa početkom od 16:30 časova. Tim povodom danas je s nama pomoćni trener Vladimir Buvač. Pre nego što njega čujemo, evo i statistički podataka susreta ova dva tima. Metalac i Vojvodina su sada odigrali ukupno 9 zvaničnih utakmica, odnos je sledeći. Vojvodina ima 5 pobjeda, 3 nerešene i 1 poraz. Gol razlika je 12:6 u korist Vojvodine. U prvom delu prvenstva Vojvodina u Novom Sadu pobedila sa 1:0, dok je na posljednjoj utakmici u prošlom prvenstvu u Gornjem Milanovcu rezultat bio 0:0. Sada ćemo čuti pomoćnog trenera Vladimira Buvača. Vladimir Buvač, da li se Vojvodina može vratiti nakon nesrećnog poraza protiv Zvezde? Izvolite. Dobar dan svima. Kao što smo videli u prethodnom kolu smo doživjeli težak poraz, težak udarac. U životu kao i u fudbalu doživljamo razne vrste udaraca, padova. Ono što je jako bitno jeste da koliko ćemo mi brzo ustati i koliko ćemo dobro odreagovati na sve to. Ono što nam je najbitnije u ovom trenutku jeste jedna pozitivna reakcija. Već smo održali sastanak sa igračima i juče više ne postoji, najbitnije je sutra, u ponedeljak u utakmici protiv Metalca idemo na pobedu. Najbitnije je sad taj psihički oporavak igrača kao i nas svih koji smo u stručnom štabu i u klubu. I kažem, u ponedeljak je izuzetno bitna utakmica za nas, verujem da ćemo pobediti. Izvolite s vašim pitanjima, da li ima pitanja? Kakva je situacija sa povredama i suspenzijama i kako je uopšte atmosfera među igračima? Nemamo probleme što se tiče povreda i suspenzija. Kažem, atmosfera je naravno poljuljana, ali juče smo obavili sastanak sa igračima i nadam se da ćemo se vratiti na stari kolosek, da ćemo dobro odreagovati. Za sada imamo pozitivne neke reakcije od strane igrača, dobro rade, što je najbitnije i verujem samo, to je najbitnija stvar da psihički dobro uđu u ovu utakmicu, da se ne osjeti trag poraza od strane Crvene zvezde. Da će biti promjena u startnoj postavi u odnosu na prethodnu utakmicu? Tek smo juče odradili jedan trening, treba da vidimo kakva je situacija. Planić je imao mali problem već na poluvremenu sa ramenom, ostali igrači kakvi su što se tiče umora, da li ima nekih istegnuća mišića, to ćemo danas više znati o tim detaljima. Da li imaš pitanje? Onda izvoli. Čuli smo da Vojvodina ima dobar skor sa Metalcima, ali za pobedu u gostima ne zna od 2011. Možete li nešto o ekipi Metalca kažete? Mogu, to je ekipa dosta dobra, vidimo da se nalaze u sredini tabele. Opet, možda se ponavljam, ne bi trebalo toliko se fokusirati na njih koliko na nas. Mi smo ti koji utičemo na utakmicu, ako mi uđemo onako kako treba, ako budemo fokusirani maksimalno na 3 boda, verujem da ćemo to ostvariti. Tako da manje bi pričao o njima, više smo mi bitni u celoj toj utakmici. Da li imaš pitanja? Koliko nema pitanja, da kažemo samo da Fudari Vojvodine putuju u nedelju u Milanovac, bit će smešten nedaleko od Milanovca, a utakmicu će prenositi televizija Arena, dakle od 16:30 u ponedeljak. Zahvaljujem se na odzivu presu. Hvala.